Siyabingelela abathandekayo egameni likaSinensinzisi wethu Jesu Kristu. Sikhamba khona eCathedral yaseSwatini, i-All Saints Cathedral edolobheni eMbabane. Namhla-ke bathandekayo ngemashumi 27 kuyo inyanga yeNdlovana eminyakeni wama-222. Isonto-ke bathandekayo lokuguqulwa kwesimo senkosi yethu sibita ngesingisi sithi Transfiguration Sunday. Imfundo namhla bathandekayo itholakala ekhasini le-24 kuyo incwadi yemfundo, bese incwadi yenkonzo itholakala ekhasini le-305. Inkonzo-ke namhla bathandekayo nokuthunywa nguye dini wayo eCathedral. Inkonzo nilethelwa nguye Canon Thandekile Zulu na mfundisi Sikudla kanye nemfundisi Dumisani Mabuza. Siyethemba bazalwane ukuthi ndayithokotela le nkonzo, niqhubeke nibe ingxenye yethu, sisaqhubeka simkhonda simjumisa uNkulunkulu longuSimakade, ikakhulu ngalolu langa olukhulu kangaka lala sikhumbula khona ukubona ukuguqulwa kwaso simo sayo inkosi yethu Jesu Kristu. Le uNkulunkulu wakwendela ukuthi anikeze abafundi bakhe ithemba lesikholelwa ukuthi nanathi lawusinika lethemba sisathembile ukuthi ngalenye ilanga itawubuya inkosi yethu Jesu Kristu. Imfundo namhla bathandekayo ingaloluhlobo isifundo sekuqala siphuma encwadini ya-Exodus isahluko se-34. Siqala ngokufunda isahlukwane se-29 sekugcina isahlukwane se-35. Likubona namhlanje kubone ma-19. Bese isifundo sesibili sitholakala encwadini yakwaseKorinte incwadi yesibili yakwaseKorinte isahluko sesithathu. Siqala esahlukwaneni se-12 siqhubeke size siyofika esahlukweni sesine esahlukwaneni sesibili. Livangeli-ke litholakala ngikulandziswa kuMateyu longcwele isahluko se-9. Siqala ukufunda esahlukwaneni se-28 siyogcina esahlukwaneni se-36. Ingoma-ke leyandulela livangeli ngiyo ingoma yelibandla ithi Deum, litholakala ekhasini 47 khona encwadini yenkonzo. Jesu wathi, "Uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho." Lona umyalo wokuqala nalo. Okwesibili ufana nawo uthi, "Wothanda amakhalelo wakho njengoba uzithanda wena." Kule miyalo emibili kubambelele yonke imithetho yabaprofethi. Bazalwane, asivumeni lolo lethu siqinisele ngalokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngenothando nangokuthula nakukonke bakho. Wenhliziyo yahambi awudlanganiphe sikohathi sithasako sibukele wena sibukele wena. Bawethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulithala lethu, sonile ngekucabangana ngikhulumana ngekwenda nangakwendile kufanele sikwende ngenxa yenkonzana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesikwenzile, sende sikhonde ngikuhamba nokusha kude ligama lakho lithunyiswe. Somandla lothethelela konke labaphendwayo ngeqiniso abasihawukele, asithethelele lolo lethu, asikhulule kuto, asimise, asiqiniseke kunani konke, asigcineni nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Asisho kanye kanye umthandazo wa namhla.
esabeni ukukhathululiswa wembula ingodzana yakho eKristu. Vula impilo tethu tibe ngumfanekiso wakhe. Bhala umthetho wakho weluthando enhliziyweni tethu. Usende sibe abaprofethi benkazimulo yakho. NgaJesu Kristu Nkosi yethu, lophila abusa nawe namoya oyingcwele, uNkulunkulu munye enkazimulweni yaphakade. Amen. Singawuhlala abathandayo sithole imfundo lana. Siyanibusela abathandekayo egameni leNkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Sikhona e-All Saints Cathedral eMbabane, e-Diocese yaseSwaziland elive laseSwatini. Lalapho sinilethela khona inkonzo yethu yesidlo senkosi. Kulesi sigaba ke bazalwane siyawulalela inshumayelo yethu njengoba sathi sinamuhla abathandekayo lisonto lokuguqulwa kwesimo senkosi yethu dinge-27 kuyo indlovana eminyakeni wa-2022. Ifundo bazalwane time ngalolu hlobo. Isifundo sekuqala siphume encwadzini ya-Exodus isahluko se-34 lihubo lethu laqhamuka kwabalihubo le-15. Isifundo sesibili siqhamukeke encwadzini yabaseKorinte besibili isahluko sesi-3 bese-ke livangeli-ke kulandzisa kwaLuka longcwele isahluko se-5. Sihlabeleke nengoma yelibandla iDidiamu selela ukufundwa kwalo livangeli. Isihloko sethu sanamhlanje bazalwane sithi kwembula uNkulunkulu ekugudulweni kwesimo. Kwembula uNkulunkulu ekugudulweni kwesimo. Sesifikile ke bazalwane ekugcineni kwaso isikhathi sethu sekubonakaliswa kwayenkosi yethu noma isikhathi sa-Epiphany. Sesinemalangana nje lambalwa lesitawagijima nawo anzobe bese singena kuso sikhathi salenti lalapho siyawufika khona-ke bathandekayo singene kulwesithathu lwemlotha bese siyaqhubeka-ke nemalanga langamashumi aso sikhathi salenti lalapho sizila khona sitithibe khona sitihlole siticondzise endleleni sithi Nkosi siside usilungiselele ukuthi nayikwena inkonzana yakho isikhathi esilungele ukuthi siyawuhamba siyophila nayo engunaphakade. Sendluleke bazalwane emavikini la sikhombisa lala besiveta khona indzaba yokuthi bazalwane kufanele simvete uNkulunkulu, kufanele simbonakalise uNkulunkulu indzaba ye-Epiphany yaKristu. Lalapho siqale ngemaviki lamane ekuqala sitholeke bazalwane uKristu unguyena lohamba ativeta atshela abantu ukuthi ungubani. Sitheke sesigcina-ke ngemaviki lamathathu lengcile lalapho-ke bese sikuthathwa khona ukuthi akube ngithi bazalwane laba labakhonako ukuthi bambonakalise bamvete Kristu ngetimpilo tethu nekuphila kwethu nangako konke nje bazalwane nesikwentayo. Sikhathi-ke bazalwane sekuguqulwa kwesimo kwenkosi yethu Jesu Kristu umgubho lokuva kusekwenteka ngesikhathi senyanga yendwi kodwa bese ukhushulilwe walethwa ngesikhathi sanyalo lala ungena khona emkhathini wesikhathi saKhisimusi nesikhathi-ke ukuvuka kwayo inkosi yethu Jesu Kristu isikhathi sa-Easter. Newokuthi-ke bazalwane lokhu kusendako ukuthi sikhone ukuthi sihambe size sifike lala siva khona sithi cha indzaba yekwembulwa kwenkosi yethu Jesu Kristu sesihambe safika nayo ekugcineni sewembuliwe Kristu asalo sichubeka sigijima ukuze size sigcine sifinyelele lalapho yena afuna ukuthi sifinyelele khona. Siyayathi-ke bazalwane isikhathi sa-Epiphany noma isikhathi sekubonakaliswa kwenkosi yethu noma sekutha kwenkosi ukuthi sisaqala ngesikhathi emadvodza lamathathu aya lalapho Jesu abelele khona emkhombeni abelele khona awumntana lomncane aletha tipho. Siyatshelwa-ke bazalwane ukuthi kulapho aqala khona ukubonakaliswa ukuthi yeyi nangu lo Mesaya, nangu lo msindisi, nangu lo Kristu, yena lowehla ezulwini weta watawuphila emkhathini wethu sibantu waqhubeka waphila nathi kwaba kuhle kwaba njeya. Uma sibuka-ke bazalwane indzaba yokuguqulwa kwesimo siyakhunjutwa ukuthi Kristu ude uhlala emkhathini wethu kwentela lente usisinzisa aphindze afake ekhathi kithi bathandekayo uNkulunkulu noma simo saNkulunkulu ngaKristu siyakhona bazalwane ukuthi sibuyiswe esimeni uNkulunkulu
lafiseke ukuthi sifinyelele kiso sibantu bakhe sikusuke ekulahlekeni kufa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Bakhona abafundi bakhe ukuthi bathole ukusitakala, bathole ukuthi bathole emandla lapho sebabhekene khona nekufa kwenkosi yethu Jesu Kristu, lapho sebabhekene khona nekuhamba kwayo. Bakhona ukuthi bathole emandla ngoba bathi ukuthi lo uNkulunkulu wendlulile etimeni letinje. Lo Nkulunkulu umgcoka ngathi, lo Nkulunkulu uyathokota ngathi. Indzaba ke bazalwane ithi ngabe uNkulunkulu vele uyathokota ngathi. Siyabona ke ngisho nembala lesikusebenzisa kulesi sikhathi sesigucule sangena kombala lomhlophe lo umbala lesifuze sikusebenzisa ngesikhathi sa-Easter nangesikhathi saKhisimusi kusikhumbuza nje bazalwane ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyabusa. Nasibuka ke izifundo zethu namuhla sikhatha sifundo sekuqala sithola Mose awuhlale naNkulunkulu ne-encounter naNkulunkulu nakabuya Mose ebantwini abakhona bathi ukumbona kahle ngoba Mose unenkhatimulo lematima layitholako ngalobukhona bakhe asebukhoneni baNkulunkulu. Bantu abakhoni kumbuka. Siyabuta ke namuhla bazalwane ukuthi thine sitipita ukuthi sikhona uNkulunkulu, sihlele uNkulunkulu, kodwa ngabe kuyabonakala yini inkantolo yaNkulunkulu ngathi ukhona lokuvelayo kubonakala ukuthi nembala siba uNkulunkulu, nembala sihlele uNkulunkulu, nembala sihamba naNkulunkulu. Ngoba bazalwane sibitele ukuthi sitewubonakalisa Kristu, sitewubonakalisa uNkulunkulu emhlabeni ukuze umhlaba bazalwane utewukhona ukuthi nanawo ulungiselele kubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Umbuto ke bathatha ukuthi siyakhona imithi lengisa Mose ngokuthi sikwazi kwedlulisa umlayeto waNkulunkulu kuye kubantu bakhe ngoba phela bazalwane kwakungiloko nje Mose labe kakhonela ukuthi alayele abantu baNkulunkulu ukuthi nami uNkulunkulu sonzelani abantu baNkulunkulu nitewuhlala kuye, nitewuthola lokho lelidingako ukuthi likuthole kuye. Likubo ke bazalwane liyasikhumbuza ukuthi Kristu uyinkosi nokuthi ufanele futhi ukuthi abadunyiswe. Sisamemetela sithokota sidumisa ukuthi Kristu uyinkosi. Kufanele sikhumbule bazalwane ukuthi siyabitela ukuthi sibe nebudlelwane kanye naye ngoba kulalapho sawubona khona ukuphula kwethu impilo tethu, kulalapho sawubona khona siyithobela inthando yaNkulunkulu, simvumela uNkulunkulu ukuthi asebenze ngekhathi kithi. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi sisonzele uNkulunkulu, sifunze sifunisise sive ngokuthi uNkulunkulu uthini, sitewukhona sina siphuma nathi siphume sinenkantolo yaNkulunkulu lala siyakhona khona nasi sibabo sivete lenkantolo wonke umuntu abone ukuthi nembala laba bantu baNkulunkulu. Nalapho sesibhidwe ukuthi sitewumkhona, sitewumdumisa, sitewumbhabhatisa yena lo ngusumaka sitewumdumisa, sitewumkhombisa, sitewukhadimulisa yena lo ngusumakazi lo uNkulunkulu wethu. Umbuto ukuthi sitawukhona yithina ekulinisati 70 kaNkulunkulu ngoSamuel na-Aroni ngokuthi sikhale kuNkulunkulu ayiphendule imithandazo yethu. Uyaqhubeka ke Pawulo abazalwane esifundweni sesibili uthatha indzaba yalokukhatimuliswa kwaKristu uyiveta uyifananisa nendzaba yokukhatimuliswa kwaMose ngesikhathi aqeda kuya ebukhoneni baNkulunkulu. Uyasikhuthaza ukuthi siyadzinga ukuthi sigcwaliswe inkhatimulo yaNkulunkulu, siyadzinga ukuthi sigcwaliswe bukhona baNkulunkulu, sigcwaliswe ngamoya waNkulunkulu, yena lo moya lesatiko ukuthi uluphawu lokuthi nembala sibaNkulunkulu, sihleli uNkulunkulu. Bathandzekayo sidindlalifa tembuso welizulu kanye naye Kristu. Siyathi bazalwane ukuthi siyasonzetwa kuNkulunkulu uma nathi sithi sonzeta. Nasiqhubeka ke bazalwane sibona indzaba yevangeli lalapho emadodza lamathathu siwabona boJakobe, boPetro na Johane ababita Jesu athi sonzelana ukuze ukuthi ate ukhona uthi
uthi Jesu abasondzele ukuthi batawukhona ukubona umsebenzi kaNkulunkulu, babone isimangaliso kaNkulunkulu, babone kumengenge kaNkulunkulu, njengoba nje satshelwa ukuthi babe sebabona base bafisa ukuthi Nkosi ngathi ngabe manje sesakha emadokotho lendzawo, ngoba abantu bazalwane bayathanda kwakha emadokotho, bangamfuni uNkulunkulu kodwa bawafuna emadokotho labatawabeka ukuthi hayi lokhu kwakaNkulunkulu noma sekungasasiki. Kodwa ke bazalwane sitshela ukuthi uNkulunkulu ufanele ukuthi simbone simati kude ukuthi site ukukhuthateka, kude ukuthi site ukwakheka, kude ukuthi site usondzela kuye yena lo uNkulunkulu siwende umsebenzi wakhe, ngoba sathi sibudlelwane naye nathi kuyaphila kuyasebenza. Umbuto ke bazalwane ukuthi siyafisa yini noma silungele yini ukuthi sifananiswe nabo Petro sifananiswe nabo Jakobe nabo Johane bazalwane labayibona ekhadimini yaNkulunkulu ngenxa yokuthi badinikela ukuthi Nkosi siyadinikela kuwe, Nkosi thina sihamba nawe, Nkosi thina siyakuthanda ngetulu kwalaba labantu. Umbuto ukuthi ngabe thina bazalwane siqinisele kangakanani ukuthi singaphumelela budlelwane bethu naNkulunkulu, noma singakhombisa budlelwane bethu naNkulunkulu ebantwini, noma siyesaba bathandekayo. Asingathokodini bathandekayo ukuthi sibe ngamaKristu nje lekhulunywa ngabo lakhonjwako, kodwa asibeni ngamaKristu lenta budlelwane naNkulunkulu kube yinto lenhle nalenkulu, emakristu lenta umehluko emhlabeni bathandekayo, ngoba ngiloko lesilethele kona kulo mhlaba. Kwangathi uNkulunkulu angasita bazalwane ukuthi nanathi lokuguqulwa kwesimo lesibonako kuyo iNkosi yethu Jesu Kristu, besingafuna ukuthi kube khona nakithi. Sekumele kuthini bazalwane? Sekumele ukuthi mzukwana abuya tewulanza libandla sitholakale sifanele ukuthi singene kanye naye embusweni wakhe yena uNkulunkulu wethu Jesu Kristu. Yini ke lento awukwenza kusilomdlalo bethu kube neshisekelo noma kusebenza ngokuthi sikhona kangakanani ukuthi sisonzela uNkulunkulu, sikhona kangakanani kuhlala uNkulunkulu, simkhombise simvete uNkulunkulu ukuthi kuthi yena ade ukhona ukuthi ende umehluko empilweni zethu, nokuthi nanathi sesiguquliwe salungiselelo ukuthi nayibuya iNkosi yethu Jesu Kristu singene embusweni wayo siphile kanye naye. Asifuneni ke bazalwane kuso kaNkulunkulu, sifuneni bazalwane kumthokozisana ukukhonza uNkulunkulu ngekwethembeka, bangathi singaba naso lesikhathi salenti lesihle nalesibusisekile bazalwane, njengoba nje siyawuqala ngayo lesithathu lemlotha egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Siyabonga ukuthi nje nithathe le thuba nilalele bazalwane. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu longcwele, lonemandla nalophakathi, kungetulu kwekwati kwethu, kepha noma kunjalo sibona inkazimulo yakho ebusweni baJesu Kristu, lesihawu sakhe sikhanyisa umhlaba. Sigucule site sifanele luthando lwaJesu Kristu lowavusa abantu bethu kude sihlanganyele naNkulunkulu nebuNkulunkulu bakhe. uNkulunkulu longcwele, lonemandla nalophakathi, kungetulu kwekwati kwethu, kepha noma kunjalo sibona inkazimulo yakho ebusweni baJesu Kristu, lesihawu sakhe sikhanyisa umhlaba. Sigucule site sifanele luthando lwaJesu Kristu lowavusa abantu bethu kude sihlanganyele kuNkulunkulu bakhe. Yena Jesu Kristu lucobo lwakhe, ngemkhuleko indvodzana yakho Jesu wembula inkazimulo yakhe kuPetro, kuJakobe naJohane. Siphe ukuthi sihlangene ndzawonye ngemkhuleko, simbone nekukholwa, semukele kuye insinziso lasizuzele yona. Nkosi ngemusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu. uNkulunkulu waphakathi, wembula kubafundzi bephakathi lenkazimulo yakho yaJesu Kristu. Siphe thina lesithe singakaboni, kepha sakholwa sipho semoya wakho longcwele, kude kuthi siphile ngesibindi evangelini. Sigucule njengebantu labaguculiwe nobukhona bakho.
bakho njengebantu labaguculwe nalabaguculwa kukhona lokukhadimulako bendvodzana yakho lengumsindisi wethu inkosi yamusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Simakadze indvodzana yakho ikhadimula ekukhanyeni kwekuvuka. Khanyisa libandla lakho ngekukhadimula kwakhe kute likhone kutshela umhlaba ngenkhululeko yakhe lenemandla njengoba wabeka Mose wasendulo kuhola abantu bakho. Uthumele indvodzana yakho Jesu Kristu kusungula aholela ibandla. Sigcine etikhatsini tonke usiphe bafundzisi bekulunga kute kutsi basiholele etikhatsini letitako. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babe losezulwini njengoba indvodzana yakho inakekela libandla layo ngekwetsembeka siphe natsi sibindzi nekuciniseka kuye. Usiphe netinhlitiyo letetsembelile kute simkhonde ngekwekusibita kwakhe. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi simakadze sithandazela bonke lababekwe emagunyeni nasemandleni etikwetfu kute kutsi bahole ngebucotfo nekuhlonipheka babe banesifiso lesihle sabo bonke eveni kute kwehlukana kulwa nekubanga kukhweshe kungene kuthula kubambisana nekuhlalisana. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babe wendvuto yonke sisalandzela endleleni yebapostoli bakho sita ekukhoneni bakho. Hlanganisa imithandazo yethu kanye nemithandazo lengapheli yaKristu indvodzana yakho. Sibe sisathandazela labahlukumetekile labagulako nalabafako ikakhulu labo labendlula etikhatsini letimatima tebuhlungu sihlungu nesihluku. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babe wemusa wanikela indvodzana yakho ukuthi ibe ngumhlatshelo lowodwa lophelele wesono. Asalungisa umtimba nengati yakhe ngekwetsembeka kute thina emaKristu siwudle siyinatse siphe sibindzi sekusondzela kuye simemukele ngalokwenele. Yenta lisakramente lakho liletse kuphiliswa kithi sihole kutsi sikutsandze sikukhonde ngekweliciniso silindzele ngekwetsembeka kuguculwa kwesimo setfu lapho Kristu asavela futhi. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi enkulunkulu Babe losezulwini sikhumbula ngekubonga lokukhulu ngalolu suku inkhatimulo yabonkulunkulu bendvodzana yakho entsabeni yemincumo. Siphe kutsi simlalele Jesu Kristu sibeke emehlo etfu kuye njalo sikhumbule ngekuhlupheka kwakhe angenacala kute sitsetselelwe ntombi. Ngemusa nesihawu sakho sicinise kutsi sethembele njalo kuto tonkhe timo tekuvivinywa kuhlushwa nekulingwa. Sigcine kute kube sekugcineni kute sitewufa kuva lokubusisekile sikholelwa kuyo indvodzana yakho letsandzekako lengaye utfokota kakhulu ngaye yena loyo Jesu Kristu indvodzana yakho inkosi yethu lophila abuse kanye nawe namoya longcwele uNkulunkulu manje naphakatsi. Amen. Sisho kanye kanye sithi bafika bemandla sithi nikela kuweka Jesu Kristu inkosi yethu kube sibe umhlatshelo lophilako tumele mbene mandla bakho lomgcwele sabe sinele kuthumone ubukhosi bakho. Siyawusho umthandazo we-Afrika sithi sisawuthandaza sikhumbule nelive lase-Ukraine lapho siyakhi khona abazalwane ukuthi nakhona seyisukile iphakiwe. Sikhumbule nalamanye emazwe lalapho sokude khona kuthula bantu banekulwa nephikisana. UNkulunkulu kusisa i-Afrika thina abantu bayo labaholi bayo uyiphe kuthula ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Yaloke kuyelwe nemandla ekusilonza kude singakhutshwa simiswe kwenkathumulo yakhe simsula sinekuthokoza lokukhulu yena
siyezwa lomhlalo ohlakaniphile umsindisi wethu akanikwe inkazimulo nebukhosi nemandla nemagunya nyalo kutekwe nini nanini bese sithula kaNkulunkulu lokwenza konke kanti gcina inhliziyo yethu nemicabango yethu simathi simthathe uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkodzana namalo engcwele asibe kithi njalo. Amen, 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 Siyabonga kakhulu kubazalwane kubanani yonke le ndlela sifike emaphethelweni ayo inkonzo siyethemba ukuthi sitakele nathetheka nakusekeleleka ikakhulu bazalwane kuyo indzaba yokubonakalisa Kristu sikhumbula ukubonakaliswa kwakhe endzabeni yokuguqulwa kwesimo silangazelele ukuthi nakuye abathathekayo atholakale sifanana naye ukuthi sithe ungena ngokujabula nangentokozo ebusweni waphakathi naye Jesu Kristu Nkosi yethu. Siyabonga kakhulu bazalwane kubanani qhubekani nihlale ethembeni nihlale enkosini sihlale njalo silinzele Jesu Kristu ngoba yena uyabuya. Amen. Hambani ngekuthula nangeluthando losebenela Inkosi. Egameni laKristu. Amen.